wange mloro mhewa okure recipe za Amenosanio uri Jumapili ne sipili za Amenosanio sirada rikula erikuane kubamenyi abala muchimbe kachikabahane cha Mongoli Chiribusia Vihiga Kakamega Trans Nzoia alala ndi Bungoma olwarero kudakuna madama kwa kindagano Genesis chapter 23 bukaringala moindagano yandi kreviriye no kula ngwa buri onyala wa menyore kula nguri bukuane okubirira mako wakaria akindagano nangori Prisca Achuki no hero nyalo ndayori na piu stangos karako sishoka bola ende yabo chambilo fare winjo kabane ndakimba berese ko bari bukana riri ibiki ya beriri ndachirira bari mugula kuchirisa limenyare kwani ninjaka nende reverend ya biranga mnaumlo ya wanje hosiuli nololanga na urisai TV ya Western Nyota lilo lyanje reverend Alista Birembwa liwatani libukana ya APEC kawangware mission yehu ilikaimosi nasaya mulai wali bukana rai bukani luhya disilza liwere bole mangana malai mami akasi Orge muno reverend ambia reverend Chawa Bwana Ndugere chuli ya Blano metawana ngare Nelson Ofunja nindi mwai wa Saints Covenant Church Uruma and ripota ifuiri Busia lakini ndevasanya saini ukaribisha handi odalare Orge muno reverend muno kole mkanda nishimulenda ushiriza subere umame suizomie bushere ni bishop Stika kanisa hapa Wilele Ministry kwa Nairobi na kusanya saya mama malaika balanga pagani conference ndai na msechera mtsa bali Western banya kono wala kulina makanisa Mumias na merakunjira makanisa kana asante Orge bishop apostle asante rumno washange ukhulire sinja mara kanje nisi Pastor Robinson nendi omwimere wa Kabubit Pastors Network lerawa kambi bosi orla Kakamega Bungoma Busia Vihiga Trans Nzoia alala ne kasi ya kholanga ne kasi ya Nyasaye so wikhala kwibukana kulanda kwibukana ta muno wicha kuna mambo wakaria walanga barakekia mbisungu barikahambo okubalolano buli Jumapili churi na mambo karakasangasi na ngosika kakiramundi ya dumbia sana nuko endelea the Genesis chapter 23 wiki ya wera kwa malomera amako wakubu ina sadaka mbwewe isadaki gulo malomera nikula hui jana ulingana kuli sadaki gulo malomera wako la mako wamangi ya nao ne na mako karira bikularia rikwani ahuchie harukuchirira wena ochaka Genesis chapter 22 harukuchia Genesis chapter 23 ndasoma imundusungu ibolairi Sarah lived Genesis chapter 23 verse 1 Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. So Sarah died in Kaja Abba in bracket or whatever that is Hebron in the land of Canaan, and Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. Verse 3, then Abraham stood up from before his death and spoke to the sons of Heth, saying, I am a foreigner and a sojourner among you. Give me property for a burial place among you, that I may bury my dead out of my sight. Verse 5, and the sons of Heth answered Abraham, saying to him, Hear us, my Lord, you are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of your burial places. None of us will withhold from you his burial place, that you may bury your dead. Verse 7, then Abraham stood up and bowed himself to the people of the land, the sons of Heth. And he spoke with them, saying, If it is your wish that I bury my dead out of my sight, hear me and meet with Ephron, the son of Zorah, for me. Verse 9, then that he may give me the cave of Machpelah, which he has, which is at the end of his field. Let him give it to me at the full price, as property for a burial place among you. Now Ephron dwelt among the sons of Heth, and Ephron the Hittite
answered Abraham in the presence of the sons of men, all who entered at the gate of his city, saying, No, my Lord, hear me. I give you the field and the cave that is in it. I give it to you in the presence of the sons of my people. I give it to you. Bury your dead. Verse 12, Then Abraham bowed himself down before the people of the land, and he spoke to Ephron in the hearing of the people of the land, saying, If you will give it, please hear me. I will give you money for the field. Take it from me, and I will bury my dead there. 14, and Ephron answered Abraham, saying to him, My Lord, listen to me. The land is worth 400 shekels of silver. What is that between you and me? So bury your dead. And Abraham listened to Ephron, and Abraham weighed out the silver for Ephron, which he had named in the hearing of the sons of Heth. 400 shekels of silver is the currency of the merchants. So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mam, the field and the cave which was in it, and all the trees that were in the field, which were within all the surrounding borders, were legally transferred. Legally transferred. So Abraham, verse 18, they were legally transferred to Abraham as a possession in the presence of the sons of Heth, before all who went in at the gate of his city. And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mam, or Mamre, that is Hebron in the land of Canaan. So the field and the cave that is in it were legally transferred to Abraham by the sons of Heth as a property for a burial place. Verse 22, the death of Sarah. 23. Yeah. And burial of Sarah. 120. 27 years. Oh, Sarah sa ujake. Kuri wala kuna bola si bata. Awa ujake libari. So hakosa kufungu. Reverendalista sama jake na. Yeah, no. Ukwenda mukuwaka Sarah na Abraham. Iwanjeri muri ako 23. Ikolera raza kumanya iboza ya Sarah. Abantu bakora boni. Messiah mai mitsa myaka cyane. Bageza kuhora Sarah mai akuza imbere umusaho wewe. Nari imyaka 127. Na kalora kandina yenranga. Ano itsa kwenza shibala shibali bari kana. Bari mushibala shanga Abraham ta. Eno kwa yula abantu babaka. Nini no. Mola mwa kanu. Father Shem Hamja. Yes, yula Shem Ham na chafe. Sasa mundu langwa Ham. Na ya mai yula mundu langwa shibala shirisha Heth. Kanero ibakana. Warizana na Ham. Na Abrahamu mundu wa Seth. Yula mundu ya Seth. Asa kushibala shiri na alimwesho. Shibala shikemi. Shibala shikali shawo tawa. Nechi ulanga nasaba. Wamuhihani lakula mundu wewe. Mundu nako zitokana wajiri kuora ya hewangwa iwango wene. Malowa kawo kene. Lakini uyasaba makaburi shijara shali wapata. Shinga wali wani kuli Nairobi. Wakanya kura mundu woo. Kama kabulazi mishewu kule makaburi. Ano usafirishe mundu woo. Kalkaiwe wakanaka kalimati ya Abraham kala hasabe abasa wana wala sasa shisabaza tawo ndenyangule kira munshi ndakwa mungo maro bakabantu bandu bure tawo kira mighty boko baka ukuri nekalola kanga wala ndalipa umbori beish kuri na mimi nitalipa mawanyole ndina kenaka kumanyanga maiti mara nyingi na mundu nako si mara nyingi akaruha kubandu bene mwenye mzukura mundu we mshare wa maro kabandu bandu ta wakanya kura maro kabandu bandu nduwa walani ukule utalipa ndaronga ukuli shijira mundu yimale koza na sharo maro akara kala bakule
wala la muhimu nyoko legal shira mara nyingi Old Testament ndakano ya ikulu vanhu vali vatenga havundu na kali balala bayevanga bilimbo byawoma balala tawo mostly munyanga yene vanhu bayevashilo shosho matembo bayevashilo shokhare chimanyikaza shilingwa shosho ishi oludzanga lanata manyore bilimbo byayewasa tayari iyo byayewasa wena kumanyaza nomwana sayishina wayeva vanhu nomuhindira sayishina bohiraza shilingwa sheyengwa tayari chikuku yakona kuti wene vanhu vamunda kumasana mati chikuku yava shilingwa sheshe mapemba watu walimulawo musana naye awalenzenze bishilingwa shanje mataisho kanyele yani sumbule vanhu vanje ta yalo yeliza ngwanje litula kino kujele muyaka ndio wala jo inamoko manyeli sana ta bas kumanyanga imaya hewa abungu yanao legal ya hewa legal kwa kisheria hewa kisheria sasa walawa hoho nyala ureza wandu hoho chijira mali kula kini mundu na kuzi mundu wa wandu bene moko keri fuata ndo ya bala rentia hake bali lai ni sangalo Abraham yahona ni mara hangi abantu la western part of Kenya when sister nyochozi omundu abwe abantu kanga mulwasi lakini no cha sana mundaga no ingala kama ndo Reverend Chabola nili vote le nyumeo kuloba no ingala na Abraham yenyo pesa heshima ama biaru highway ne handisi nya socho mtupa la sekonyo langa bantu benyo belese heshima omundu fyo ndaba mu kula ngo sibi sambo nanu muloba maro fawlano no kuibira sekonyo langa bantu benyo belese heshima bara no lingala makuwa kama aka Joseph Mbari Misri no ingala tane ni basihe rawo lambati kumba kange mukinge nimucha ni Mungu tana kulo benyama bwe achafu bafunye makumba kala awe lano no kulingana sa ta history ya bana ba Israeli yego heshima mundu mufu mundu mufu nenya na che mundu bali yawe kwa musihe mundu bali yawe abala ubandu baiba niyo sikara kama abantu wa Western Nyota kata mara hangi kata mundu na kuile kata nali Amerika nali napaka bamuri tachasi wa nano ne handi kata bara Western bandi wa Western bamanye no kata mwana mudidi mbere kwanza munyana mwagi wano wala mwe ndako musiha mutauni ama umusina mbere bakute basikela nisi mara hangi kuloba ibe changa seshima ibo kwekese stiwa nene kubona na Abraham yabona musiya beresi waswe aundu ate atinda kulende sen nene sobona mbu yahaberesi kwesamba siho muhayo we asi yahabere yanyola kama wabona legal title yanyola title legal lakini yenya lipe ibona hani nachao yakundu alangu wai kata no keni no kulelo ni bali yao wamweleza title nani yeye lana tana chao siali no mkabo kwai amanyile mbwano lana ni Abraham yenya hole yekese kweli ano wange ni sikiro muhana wange ni aundi wange poshonya ulwesi obitwekesa birine ndebieko obulambu efwe mbo oburingala ende katadaga ni bolanga no ringala paula walambu bokato munyu na kuire ne foba ni Kristo kumanyengwa awuluhireza sebe mboko was have chobo nan kumanye gogo la maftara bes fasili betange bilayi ne okuma obunyari nyo bikalanga abantu marahangi
obstoberuwe kula misasi nongesikala abantu wala ahokisa kusiha umuntu lakini manye abantu kama badla mu Western umuntu so bona umuntu yachosi hawundi bantu benyanga bamanye umuntu wefwe kwa mubihano nanyo uyawulwa lakini ndio kwa sababu umuntu mbolundu mbobachisa umuntu wose unyabele ai changa wabidinyo sana in fact kata ifo isabai na munde nyangoro nyiza bale kumunde afira chile lakini ono chakasa obola mbo munde afira mbo cheso mtaundo sose bana mabala mbo tupe umundu wao lakini nebilai okuberese shima umundu lovile okwekesa mbo umundu no avera le fue so bona mbo kwa niyo musani kiyanje niye mba nabolanga kusai kwi mbo ba oasio obandi bakodanga ni wafa ndabunda muwera mu makaburini niya waza mu makaburini nabandi murehani lawo wicha bwe muwera lakini wicha bwe fo no kuichiriso mundu la kumubese shima sakila kabecha bidai mbo umuntu no muriha abawundu alawo mubese shima bana mundu mwasiya nocha kama langato nanyo lo mundu asikiro so mwaka mulala kutawa nocha sakata suwanyo lo mundu obaya bachire baya kandi batawo umbyakulu ngande bakola batyo makaburi kata makaburi kimbona aho lwande ondamenye lwande kyambi yechula many years ago lakini wachani bayaba kandi ubatsi hasa ne ba in fact biyo chani bibili byeso obona bayabirawo kandi basimudude obyo bungi ne basudia sudia npatawo lane yo nyeshima sina neshima so bobere so mundu wao mufu enyahana sakira no bela umu bitwekesa mundu no batengesa umundu kata nibere family kama Western batekani betenga umu bwanone wa makaburi ndala nibeje bayikana simane siha ukanye na siha lana basiha bamanyengo anoni okusihaga eyo neshima kudo abantu wa so just no to paha Luno reverence, nani mkono reverence. Wow. Apostle. Nilikuwa raia bakanga mu kitabu shirikanga ya Amenosanio 23. Kolo shimono mangali shimonya ngali likutsalia Sara nenda kolo yeyiwa. Na ndenya kubona ndina likwekitsanga ndina ba Krista bosi nomba abantu bali moyo bosi kumanye ndina kaniba urumihera nyasaye kaniba ulimbe na nyasaye umanye mwikale umanye ndina likutsa libo mwikale umanye ndina likutsa libo ichero mantisa tsindi bantu mabibire likutsa libo yani ikhomanyatsa kule ikapisa uyikale nomanya likutsa libo nechira sara ketoka mlo anaka sara akutsi sara ni akakutsa Abraham nyakumwa luyali lokumarika na luyali lokumarika nikuona ngina Efroni ndenya mulimi kuna lazima nilipie ulo reverend hapo lazima unje lazima ndunge mulimi huko na lazima itaito deed ive mulira yanje kule sihe mwali wanje mulimi sinyala usiha mwali wanje mulimi huko ni kagaramikiyeta nukukhale kwanje lingalita no level no la holanga nechulanga pandu belo Western shindu shiri khutsa nende khwana lwele kumarika nende khusikha abantu babo bebezani bakakutsa it's a very serious thing yani bashibukulanga nende umuhimu no chana mutsikabele tsiyumu mukenya mwerumu khola mundu ni shida khota khali banyakhola tsa kando ya barabara basically story mechi lakini nocha kulila ngata
chingana rewe ndi akuti langata manyi pilinde byaka wa myaka chose shiraka na shita na shilime mulinde kwena ko shilime makapuli yaka kalohanye hande baanza kuyabira mbali lakini Abraham yobona mshera wanje sinyana kumusuba tawe ndenya kula mundu ashubule wanje ni walanga ya Hollandina. He was in possession baka kalimisala jeli around mulimi kwenoko chiba lika ni mali yeye jiko ikitsanga dina bantu bali uliyo weruyi unyolanga bibuli bali hango alafu bibuli abahutsa abara mulimi kwenoko ura bara mulimi ko bibuli mulimi ko hango yani mulimi kwa hango ndenya mwana shibishibuli ya kidogo mulimi kwa hango ko rangu ko waramba mo waramba ko bakulanya mulimi kulikwena komba uzu ukula biri shirindo shizo ukulanya ala munye muhabe mutsi khali niba wakula mulimi kundi wani lakini hamundu mulimi kwa wiha mu bibuli bobo katokana kukulanya Nature Abraham yenya the legal documents yumulimi kwenya ali musara shikira kulaba kwekwe forever chikuliko izakandi akulanye bandi nabize baremu bantu bawota so ndikobale neka tukane ndikulwe nende umuhimu shingana haura pasi nabo la harutsa bakambi nyola mundu ahutse mukanisa mpaka holombe mpango mpaka ho support family kuba support bajinge mbiri kumundu wabo bayile ingo batsiba bihe haba bihambi charity batsiba biham malowa ka reverend ya yani arumegere kuba malowa abiham malowa ka hango ni shindu shakatokana shukule nende muhimu sana otherwise Abraham yakareleza Sara mundu wose natsachira ni safari ya kasirita mundu wose natsachira ni safari muri bamwe abobero barula munzi ya Ishmael bena umwe baretsa ukuzira abakorera wena ari bakala Amerika muri mushirindo bakala Amerika ni bakusamba yani mundu akutsa babona nokutsa asubuhi katokana obalanga ngamwatini madini mundu abafana na kuba sasaba ahore sasaba muri mushirindo yani akusale tsale kuba mushirindo mutsira kale lakini Abraham yelomba mpango handi nakaramika kulira muhali wewe. He was concerned. Sikira amuhelu yele lokumbala unyakusuba ta mundu wo nomba muhozo we musubeta murere engumu sana otoha mure munjiri ndai muri abondo akenya kananga hamatenga mbolanga yahani makabuli ki family mutse unyola byapanga kabisa kaliyo mutse byapanga kabisa shako ushiya shapa shiria shama shiria mukana n'umukuru shiria undi yakutsa shiria byapanga zana mnayi nane kusho ni nanya na meda ho manyenda wala ho mu bintu byebanga nocho beresana title deed nyo kulelo ni mubanga banyole lobero liroko birindu asimbara mana bukula bechange shima bailanga that is a family thing you respect in fact niwe chwana byanyola kana bukale banka ubese ya kuda kama asinga oberese loan onyala hayani nisibana kuda ukati member family member na kan bechange respect yamanya ni sheria halipoti na wala why did you not investigate bali wabara chabo lengo kunyora undalo ira siri kwa siri bandu siya okay nagandi bandu yani nutya kula mulima karibu nutya kula mulima bakurebe ibintu tabire ku mulima bandu bake ro mulima kwenu apana kutsetsa kula mulima pima kula bakamwe asasa kula bishiyeno babire bimenya mulima kwenu kumanya abinyala bunyolo umba wirindu umba kumanye muri myukuru kula bindo biyani udano iza umba wala umba kabu bindo yawano na mishikira ndisho meteleza mwiwe kachira inga Abraham niye nyanyore liko documents zishambiri
Manyaka ndi amulera mundu we. Bandu omaba kile imani hawa. Yes. Sijirani kawa ya mulimi uko nokutawo. Nini mwara mama. Yes. Yabula kule mulimi uko ili kwamba abana bebe no bizukuru babiza kwenya kutaya mamwe rero yana binyabiza kumenyera. Kumbaka ngure ili nibiza banyore shina umenye. Kira kalinge yo mwana mawareba mwaka nyokula na mulimi na bandu bakuli mulimi wareba. Shije jina mara no mama ikabo goli kweruta. Waje jina mara no papa ikabo hali ya weruta. Unika papa yero hanu mama yero hanu ukono mulimi kweru. Then we know kusendo lwebyo nikayibone home pakoche wawale subdivision bahenge olwandu birindwa biri even different titles wole mbo ino ya to love from family land. Okay. Limitari yao asili ya kudu kali mwana za muti mundu nabika no uchira mundu ata mwana mulimi koko. Yeah. Alini right ya kukola Hello. God. Oh. ndali kuno muinziri yamenya hango anje iko anje kitale mzangu wewe squad na yadi family asiniita na hango yako miaka pakuli basi kwa bahati mbaya mwana mundala nahoza nagala mwana akozi lakini ndalinda na mnombera nini plani ndaba mukulira kukhalibi kidogo yani shukurani kunindira ndaba mukura khalibi lakini ashirumba khamuta ashimiriza kwanja so mwana nakotsiranga wena pastor sasa umene ula kama mundu ata mwana ino mulimi kwenu nukwekwe alafu nganya kabisa kali kisheria la bora ngiba mulimi mkoli kwanja tawo kile shina shirindo shiria ishi chilena mwana wanje so shana ma khole tambora mwana nombera za malika angwe nao khole mkutana lakini mwa kama shirindo mtumu yero mpoindi yenda kokure alafu mzumula mwana Ndaliza the same issue. yeah Mwezi wanje kandi mwana ya kuza. Na ya omuti sana. About a month or two. Mwana miri chibichi waka. Wenza dala zani ndali ngulumuli mishiro kumanya mutala ndala zani shindu simu. Imbora zika. Aro mulimu. Ya tuhinyanga ndenya sasa muhinzi mwana ya atishikira sungula nyole wundi. Yakile imomu miupa alimunisha. Na shijiranya lakula kashirino shumwano wewe tawe. Mulimu shkule. Na kaloro kakweli kwa wamitisa. Niwa maroma niwa kriya niwa bola. Nikawa yara hanuwano wewe. Lazima ukole ndi. Mukala kiranu. So ilinibidi ndacha mukura mulimi wanyi point. Kwa timu. so nekali Mundu nagere mundu abundu kuli mbuli ala kileima ni hawewe. Oh. Kaya vitu vingi. Apostle. Kaya vitu vingi. Mwenyewe Kristayo mulini kasi na wenga ifwali ya Sara shingalawa kamba bolanga kunyolambo dema hulili siyabuli mshingalawa bolambo. I think from time to time abantu utema ngokwibara sana the Christian and the culture way lakini hana abantu bamenye fichara ndivyo viwarahanga in our generation today kutemanga sana we know important issues na walambo ifolakulile ndo usugari ukosi abonyesana kwa hera we want to get into these issues but the truth is these things are not to affect in a way. For example, now knowing I like what Reverend Oborembo Karanosian Bank. You cannot present shamba ambayo referendum. I think it Reverend it's applying all of us.
I think katamahuwa ka register of lands bishop. Register of lands. Wenye kusyo mukunda. Unenda hati koligola ngapu. Katano kusyo mukunda. Onye lo kusyo mukunda. Mpaka omalo kuosi the ancestral land ta. Lazima ubakisha at least a third of that ancestral land. That ubakisha no small portion. Kidogo yani whereby tola kusyo mukunda kuosita. A third of mukunda kwa kukayo kubeho na mundu representing the family. Na vile bino abakristayo shwanyanga kulonda mutalo. Walanga before moroho shwanyanga kulonda vile binata. Which I find it sometimes baadaye na catch up na sisi hapo mbele. Na kidogo ka vile umisinjia. And hoho ekanga nashingala kamba walanga washanje mbarako weso lalanga the whole thing go Abraham enyo kwesia mhayewe good send off in a legal property. In a legal property. So a legal way, you know, it's not that in a individual it's not something you will run away from them. So normally the law will catch up with you. Because now you don't want to talk about death. Katalo menye miaka 50 number 200 number 127 the last area all for it is na Messiah hawoli sari yoli mulai wachinga mwana wa ahadi ula hoza menye miaka kimya Londa veremuwe kwa veremaska weekend ngoyo nda Canberra undonere abantu you know for say no ola kashi na nyuma what's gonna offer to say uzola kashi na nyuma Amenosanio. So let me challenge ola fuata maofu anashingaza imbwa itiro na mutokata no for say no which name are you leaving behind ola halega sifane kichira abantu enyoko hura about your personal time what about the mitoka baraka mbakubwa it's okay it's a blessing lakini one day you will leave all these things ukewotita wa malawatia inyuma wala hanga inyuma ino wala hanga ula mufana kuli what are you leaving behind you see chira kwa wala undo lo ndingo reverend you know about izola ngwa koko munalo mulevi lavu itana abalevi betulanga masika kale kale no the testimony day no for your funeral will be okay. So my point is Kolonde the Christian and the culture way. Shirakata school Christianity and culture. And then we forget about them. The ancient. You see. So that we don't just ignore okay. Wewe manyanga mumanyira wewe manyanga. Kulinende neighbor wakula mukunda wewe manyanga. Yomba si hongo. Lakini it's amazing after malo kumbaka kaho roba dae umanye kuomba kaano kuomba kushirindo. The first born mwitalo mliafua
Na bro, wenzi wa mkoa. So there's nothing she can do. You see, those are sensitive things. Of course, I was saying about but we are all of us. For our Africa, in accordance to the one. Abraham yalitsa nenda wisdom. Yani vinduela shikalimba ko hore ngesa ko hore shukwala. Chira nguso mai 23 years. Polola ku wa Abraham yetsa boreva nyesaye hore ndinga. Kulwanya ku kusiha mungari waje. Malika keka hore ndi. Abraham yetsa wisdom na wisdom. Na bolo ya sasa inze ndi mujeni mulibala li mushibala shi. Inze ndi winu ta ndi winu ta. Lakini mushera wanje abo ndi akotsi. Na wanda rulidia garuka yatawe. Sasa ndenya mumbe yiroba mungulanyire yiroba wanyala kubika muhali wanje. So kamanyana kinana ko ikanana kube wise. Kube wise. Yani wakristo babe wise. Kubula kola, you know you can do something stupid and you're saying you are doing it in the name of nimeokoka. Ati mimi sisi tumeokoka. Hiyo vitu ni upuzi. Hapa you need to be wise. Wisdom is also important. So shimsha kwa Abraham na ni wisdom. Kila nusu matibasi jozi, hakuna mahali naona ati Abraham nesimu kanati ya Nyasaye, na mreva Nyasaye na mbora, kula mulimi, bihoe Abraham lwe kwa Sara ya koza na bola lenya mbe mwanda mukali wanje. Ndikuba lindi Sara yala kaire ko kushoma mama kwa kasara mpaka today. Sara yala kaini bola Isaac. Meta tamu ka post yule kashina nyuma. Shida shule da nyuma. Yala ka Isaac ati chira nende wibulo isewe ni tsihabi josi kusoma mama kwa kenako. Na yo kurizana yo kololana ulira kashini nyuma bantu ushulira kabantu bamono maho ubona fulani yara kashinisha Lori kala ruta ndio mhana futi nenda mkofu ndio ala prophet Ricardo ya mbole juice mbole re Mungu namo what to do shaking ano kole it's already the word the issue is how to do it becomes your responsibility. Mimi ngala itaka mwa kwa 23 ilo karibu sia ndio somanga Mungu. Wabechana kuti muno, wabechana in the presence of people. Niba hola argument, baro waliwa ine ushuhuda. Ndikulo lako senkiendele ula muwarero. Ololoro Mungu afuire ama ola ahucheta. Lakini yakula ndoa nisiyama nyisia bandu. Haro lambe huyo siwichani bi korele. Ni muhimu sina kurinende okukura ndoa imberi ya bandu. Olola Psalms of verse 11. Maybe that's like, I give you the field and the cave that is in it. I give it to you in the presence of the sons of my people. In the presence of the sons of my people. All who see. Liroba niliyolo igowe nyeneta. Liroba no mwandu kwifandi. Yes. Oshunyala kuhana za liroba shinga olunyala kuhana ingombe tawa. Ya liroba ilikali kabo wakula no mwandu kwifandi. Family wale nende isemu liroba ili. Ku shu nundika unyala kukuliza ujele family. Ulomba family isa indiwe nyiwa kule haba minga. Unyala kukuliza wiruhe. Uzugula gogo uli bakaya uli mikwenye kwa liya kwa ndi mungu nukwanje. Ukanya namba kamu ulilizane kule rohora ndi kuhana. Na isa indi mungu wakuliza mulimi khandi yenya kulizika kuundi. Amo kurabana wala babasiya bora kusiri. Mahinga ni kenyika kule baadaye. Akuni wala shimisha wala liko relationship lao. Makubiri liko shijira bantu bamushibari ho shayita. Abantu bakabiri mu shayiti ndani shimye nashiri liko.
abula umuntu nyala kubola wane walola lingula mulimi no wane walola lingula mulimi mundu abula hanyala kutete mundu anyala kukulizira kandi nyakwamba kana kubolinza kumanyita nani bantu bakula ho bantu balola sasa umanyonyola mulimi na isayi ndi umukulane n'umuntu nabana lebe bakuchirire tawe kandi baliza kupinga shira bali nise mukumwana yes so biza kupinga umaunyole tawe kaya mulimi chikukulwa kisiri tawe mulimi chini chikukulwa kisiri tawe mulimi kutoka na kulwena badoli ira ali mukenya lwenuru notsi wenya wanyole title deed yomulimi kukuli bakuwena ma badoli mashahidi bantu balola n'okulanga basayi kulebwe kuko ibo mulimi no shompi shintu shosho tawo mulimi ni kuijami mulimi ni kuifamily ibo haiwezi kuzwa na mtu mmoja mulimi kukuli pastor uchira witness kula kwa bantu balaba lyo alinitsi sendi hata hakuna haja bibi yangu ajue hakuna haja mama yangu ajue na arula na tena na colleagues baba yinzira nabo na atia ko witness wewe na kula mulimi yeyo and then yamanya ko family yeta lo by ikhabinda manunya sa mukule kabula mulimi ko makukora ziweni kora kabisa na mali wenje bishop wanda no kwa je zinama na ali abantu beko basebe banu bahereza binyo zinama do witness akusahani mukongo na kasi webera yamu kulanda chanda witness akulelo handi no very expensive sende nyingu lo manumanga bili mundu akula 14 million na akula nomha corporate na baadaye nile mama ni mchama nyango ahola hacho akulanga ni ya mwanzo za colleagues wachiwa longa witness mwana sita kwambe ya maloba la konde bana lano akubora solo bani boxi ile yeto muhonga kwambe ya panyama wangu kanimi kwa kapo kino chaona hongo taka chokule transaction anda ho witness lao na tudani biesende ni nomha akoto ni manyebeja bia wala ya ni accident ya afire na kuwe chango manyongo gogo manjini nibyo nyasamo honya ali kabaru lakini ibeka araje kaso na medical ground ndo sia nyarato kwa kawaida but amali wakia na nama lakini hapo bora kwa manjira kwa ngalu luba basuko wanisema wala level ya wala edoba ngalu bora edoba no kula si nyana ibesiri ingawa hivi ndivyo practice sasa inawanda kwa dangasa kisiri lakini umanya mambo sheria ya Kenya kuwa kuba si nyana ba change ona kula kisiri lakini no kusomanya sasa ina barabara kwa konslanda au kusakisiri no ande ya no muhas pako muhas wa sasa ina kutoka yote esa nani ne munanzi watu wasikuwa konslanda kujanja okuseloba ni wahonsa no tawo foje signature lakini bejukana bado ndabanyo na muhas muhayo wao sijasaini esaino no ndekata ni wale kula msiri okusa lazima muhayo witness ni must it's a legal kwa linyo yana ya chapo na mambo yako tongo okusali wakula anakosa ya kayo ya mujero wasingira kayanga Dini mangitare. Okay. Na mundu aweza rudi mshibana umeendeza kukenako umanyindi na bintu lazima ifamily yo bamanya sikira shintu shura kai nyuma luru la mshibana mundu ni relationships ni lwiwulu hakuna kitu kingine unacho sikira ngajende ummalika pastor aliwatira ummalika bandi yone utitsabura namna iyo chiliso mwangwa historia y'umuntu baboraho ari mu benki zimiliyoni 5 ari muri mibanja ari no kundisha mahoho baboraza ari mu khali n'abana barano ibitso kurubine ibisoni 16 yani the only thing we leave behind is relationships. That is why relationships bobo no babiko bobo bantu binzu yoyo kutuka bamanye imali yo shikira imali yeneli kana mahono ka
Ura sasa niwe ono mulimi na watanga sata mkhali wa manyu kulitawe nuko tya kukolera mushibaka kuko lakini niba nechula kunyakula ni kuchera mkhali wako bika isikine cheta sira yene yani concept next of kin mara wallahi ya wanya kuliza mulimi ya wangu leo kushangala abokole bakuliza ngo munyamwiza kungo mula ukumenya na yakuliza yako kinere mbara undi ishindu chiranga bantu balenyo ba open town just trying to look at it the level of trust in families yakalwas nani ya family kinye chitereso chemo wala the families you realize the family of fano da ula story mbu muhaya kula diloba batesha ni muhaya kula diloba shabo romsasa niyombo kayinsu zindai abantu kwenye kukombola bamenyamu shabo romsasa bazi bakomolizo bazi bakombola inziye ne account ni hanua yo bwananga rent buli mwezi 25,000 mu bank muhayo na nemo kurana itu hata stare tatu akumbusha msako rent the first thing hata kama kuna mambo mengi rent msako alipanga rent ninzo ni umha dilo bali umha na amera kumkunda kuno it's nowhere na mse akuna you see mbara generation of the mom hand of way the level of trust what is what money making the relationship ambayo abantu kupale nayo in families today it's not to the point in according to what is desire because abantu celebrate nende truth be told there's a lot of selfishness na vitu vinavyo kutoa doma ngomanya shikaliza trust yenye masomo handika yono amba soma ba neglect abinu really necessary ndo soma la ndini bonde ndina papa uyu hali nabanga unaba bantu pule nzakabe muri nawanje mundu ku standard yanje uzuromba no robada ero kizanga kalba kunjemi kanyoka jemi imani ushirota omo kola nababo katla utara ihomba kali jemi yabo manyamba uri kali nzemi andu banje ba manyamunyera uzabuli balina lakini mama wanje amanyamunye uri anyala khawo munye nkumsa na uzaba kola munye shingu ndakugula mebere ore ndofunja ndakugula poso wate bakugula munye basaina lakini linza ndakakutsa mama wanje amanyawo jero wanje leo manyita ndalo ndakuza bantu bamuti msabo wanje lakini na azuba kabenda ngumu azunyola education organisha ya rawishinda bantu bao baluka ibintu biri necessary na bantu bali bakali bali in education lakini bali nende wisdom ndana sindisa mwabole bile umanyere education ilamu kwekesiwa lakini wisdom itlamu nyasaye sawa nyasaye ya wisdom ni kuhonyo sio mama wanje ndisaidi marehemu papa yaro na bantu la wifao yani musego yingo bakula nyambiri myawe nabatya kukula mirimi inani na papa nabo ya atekulisti kabisa kali yenya kulanya mulimi kwango atsokukula inani na mshari maenza na mzako luhya areza wiki utaifu wewe nani ulisendi amati amaro sasa leo yenya kulanya mulimi kwaranga kumwa maro mambire na bana mshari singiri mara kali bantu benare rango balera mulimi benya koyenza mulimi benya kula mulimi mshari ya lula mshari ya koranda manabura kalitsingu mulimi kwani mwenye mukula mulimi amumba ya uweze kulia shida ya hunga nyabantu kaina bandi bali kitsuzi ya sikira ayenza kalonanga ikunu mulimi kwanga kukulanya urano
Mzao kitamba so kunyola muri mikundiria ama mwe abera amwe resedi tsali nusu. That is normal. Kunyola muri mita. Mushere nasi kile mark, so it is important. Nushi dokora shi dokora shi nation. Kuivala ko mushere ho. Sasa kwa mushere le yako. Kile na kula na kisiri. Mushere yeye analeta bandu bitaba mbora hama sasa sisi tunataka kujenga. Tunaenda wapi? Mzao yako lenye mlimi ya amwera malo seli tena chose hakuna kitu. So ni wale family imanyeshe bishara. That's why apostle bintu byose bibyo kana hole bintu wanje. Lakini inyi namu na yokhola bintu byeneo. Neile right. Imagine wala a family that stays together. Praise together. Ama praise together. Ila mwishibishana ni family ya hapa na namna hii. Ndio wale yule yule khola kama njiri ndaisa. And you allow them to mobile. You allow them to go in and ligeni hasi you. You can ligeni delivery. Since the Barrow and for Reverend Bishop Imobana Abati, Engera, Munyama Yamdala, Nyama Yamdala, Machama Flower. I can tell them more, you don't know, Balam with Kuna. If for Balam with Kuna, yes. That portion you cannot sell. Kuna. In fact, you want to cut on the rough way and whatever Wakalohanga or Basi have a lamb with Kuna Muchano can get down. Then that is when you go. The Catan more without one but I'm with Kuna. Yeah, now okay, then you want to shoot Shabano is as much as we want to say indeed. Shinjukuranga Kanyaka Kalimuka, and that will be was. Lakini nwa kumuni akakuza kushiriki wao. Wanya kwamba kwa Rwanda bijami. Mambo kwa hapo. Yeah. Ili kwamba ukubara ni kwa kuyumanye ndomande Mungu wani. Lakini waulazo ona Mungu na wizina. Yesu tumeokoka nataka kuzika unaona no kwa na wangu. Au usije family. Whatever yes Mungu yakakuza na musanji wanje. Ndampatisa nalimuliukana yawakoka na munyamuli ya Mungu na limnyaka tukamunyanga poliyi mamwalati wakausia ni family na jira kala Abraham bakahusishe bantu bishibalishi ahead amanye ndenyamunzi wa kwalashini bambora nyakora lakini ulakora usishe ba ukamamana zawa wakoka utsumba usishe bantu unyola kulinende zi details zindi details kidogo yani taratibu baanda waronda kule baremu unyola kana baka wakurumuna baka wakurumuna nyoko na hapo da nje Roma ni bango Wala like creature yao mnagonga wala ni baka mundu bareza mundu koenza isabari you know no dapo mwayusi ya otatemo tebo chunguza sikana wala jolo na chako bore bintu na hayosi ba bora sasa bakole kabenyo asi ono kuichosi ya yuko ko Jimisho unaona Ibrahim alikaramia sana 400 shekels was a lot of money pesa mingi kwa nini akaramia tisenti nyingi ziloni na kwa maole wangu nyingi mundu abona kutsobo wala kanya good send off wanya proper befitting that's respect over a million like Christ respect sana ni makoso tao chibishi very important mundu unyala kunyola kumwandu kwa isawo wana shimwa tao Mungu akulekera mwandu wako sana unyala wini heritage ni mundu alimwanda ya wini heritage ni mundu alimwanda
Nechira vanhu kasina bahore bulahi adzibulahi akore kare mwa nyanga mundu akudzana erware kaukasa nyanga kula kaukaswa mushiro tawe nyanga mwera tsauleka umwana ukungole ndimo kabandika alunyola alukuli ya jisi kulipa lakini ukura isuti bei Enja bravo garamikira mjero akitale moyo kuzinu kutienu kuli muyanzi je mundu akuzanga ba the spirit yasanga nalai ye nyanga zinu muyanzi amurehe ni mirembe je wandu yes what you're doing Rolando Gaurema kuwakana ni kabra mdenia nini koko Lazarus ndio I learned something more about Christian. There's something I'm not sure later. Juzi Muscat Keshi Islam. I learned something very powerful. Bo Muslim national ya rata. Chef. Na tabala alanga chef na. Areba iremene. Nesho ya bra omufuno tawe. Alho mundi yes biukano. Obo langa mbu umufuno ari dele nomba olano obo langa mbu afuisa ayabulungwa ni ana mukunda kwache nomba ayabulungwa isenda ana mukunda ko nomba eneri dele bili ya mu wala isaino leo kamera kasi yaje. That thing left me thinking about. And so, our Christian, she got lavish of our water. So, that is very, very detailed. One kayology. Na hanhu wala mundu yakafua kanalo mundu mwifi, nalo mwiri, na kuitana wala yaro mundu mlaiwa maka. But the important part of it, like now, I think it's just important. Okay, banda witirichiwe royo mukoro iwenyu eta lakini tirichiwe rika hanga nashikabara kandi onota sijira banyako ya umundu yali lwelo afero bulai lakini mama wala usahuru uritala muhinga masinjira bola uliamu malika kafulani na umanyila utali liteni ndi mundu na mundu ali liteni yeye ritu ulia kabaka boy mukaruka it's over when after that after that okay nishwe nyanga kinda fia na pale ni mundu nafana ndete ni riba muracho banki nofwa umanye banki elon chose babechanga insured lana munafwa asiba kusabanga bala itao Kalibiama cooperative societies nenda ifandi lango ka sinking fund unduna na hapo zineliti liteni mtaana senti never kungatene so but the point remains liteni mundu ya hutsi liteni elirungiwe rungi homa tini bako rume sawa mara sema manise mwana tishonya bola mundu ya bere mtama mtama leo inyanga rubolanga kwa rungu mtama labda yombu kula likoso na nekatara labda likoso labda yombu kwa serana ubisako huko waitatachia ushirimu ya itata ya au miongo itete gajiranga kwa sababu wole kwa neyeri mulai
subanyako khalajire muta sababu hatuna uwezo no wala mutama amuya kulandi kale kholi kholandi mjajanga aswa imana watu wakashiri mulai ili kwamba yeye kwa sababu sipengine afuye sana babuza nibaruna kuiba bibale wewe unaanza kuibi mubanga lakini hakuna watu wanafaidi ndio nashwa mulai sana ndio ndani ya biba aliza munzu akakora mshera umukati akakora ukono ulai wala ulai bana bali muskuli ndai okay yulira kuibire lakini wa benefita wala mulai amarera point ni mundu ni akota yenyewe kunyakuona utama nyamuka lejera kenu walo utama ngwewe mukhala jirana yizura Yesu no bamurera mukhali wa nanyole Yesu nawe bora mundu amanyi yawa ubonita abo uranga kolasa ichine koranga bantu bose bakhola nini khoshiriza mandiko apostle we are just in the scripture so kuba ati sifa na wali ni sifa tawe kuli mandiko ali utama nukuni bobo kukulekara utsina bo mwene nyasaye utsikhola nini atse kuchaje ichera utse we are not charges wakati mundu mulosi abantu bamumanye professional lakini ibula abantu omulanga papa omulanga ikubo sasa ndio chiyama na watu lakini wazira wale sai nyasaye ngena ndawe gazeti hili ya usomwa mandi ko wana sa nation kuba ngotonda inyo nda konya wewe mwe bali post ebintu byandikwa ku gazeti ra umuntu yari yavuye no soma no wala muto aye yo nizeba aya baba yari mwibi babo za biyosi paka babona nani mwabonya nangane nalo mutumu bukana ne omuchire ndekazi mwabonya aholi kule yakutsi ngase abadali yakulu gale bari bandikire mwe aya fulani simwane mwana mutini muita bana mukodazi nani akutangirisa mukana ndesi ndenda wayo la muchiri zesi ugaze yena akoze yambiza Bishop la bro Marisie okay musari Ili sawa. Abraham yakamushere Sara namwamye Sara kakwere kuno linyehe mbura mugwiro kuri ba Kristayo kuri ba kumenyanga kushibala shimo mwamye Sara usaliranga bosi biti ngongo tibuluya nyasaye lokho betaba kanyola muhutu wango ukhweli manilita milimi chakwa nyola khulula khubibuli bye chakunanga ancestral land ukhweli manilita kholo nyala khulumekhala milimi cheniji chibura kuchira kunyola biramu mutsi mbyetsiyo kula kunyola biramu mutsi generation tiye nyasaye ubimire ukhone chiruli nyasaye mwami nyasaye kulishingana Abraham yechenda rwema myaka polita Sara nindio hani nyasaye ukhweli manilita enero kubeho kumanya kulo ba Kristayo ubura kubona mwami nyasaye bintu bindi bilusiro ati bintu bindi byo kimila lakini nyasaye ni kuba lioli uwito minyanga tukulelero ukase Western Nyota TV kasankana le Prisca nenda basingiri bose Western Nyota TV ukase wabalo langa shipindi shimu sha Amenosanio shebuli asubuhi Jumapili mwami nyasaye shibishinga kukonya shibishinga kukonya bula mugwao ukase birwati bose balolanga shipindi shimu mwami nyasaye kulinda kulula munukuze makanisa kero wimire mawukulinde yakomatitiro kusaba kusubira muri Yesu Kristo umonyo rali mwikulu Oriyo muno namaro mala oriyo muno heba wasipindi oingana nayo Western Nyota TV spindi na Amenosanio wakaula na mambo karara sosika hambo wala bari kwesie kabere makeni
lakini sakira kulinde speed sinondo wecha mito kabane orumanyisia obula mbuku obula buri nagori Prisca Achuki ni malani bola mbo Western Nyota TV ebintu bichenjaga no Ndio. lakini nishamaliza speed. Karibu mwami, karibu moyo kwangu.